Dita de Burma apni yagulo Vidyapati Burma tadi kebo koyomu sunggot pandano sembili wana sakti musunggai ini sengri kenai bangmani main uddesho chini Hastapa Foundation ni active member of borokno borni je buri mothani committee ni proposal borok sungno horka je Durga Puja ni sikang kuno present dok sungri demand ka present ri demand mani ya golo hke sungno je khapurnai hamjaknai rok sungno donate khlaika o donate ni bisingti sung origanai no bak khata total koijan ro baja kana sungto 3000 ni ready already list phaijak baksa rohka baksa committee ni yakti rohka baksa haya saya phaime rok tongo yowa haita main uddesho khai chini ti prasad thansani ya priyo the membership active membership rok sung belai khatung khaja khaina ya jakha jasang mani pore chini executive committee rok sung asuk lai decision nakha tei sungno je hamjangnai kwbangma NGOs ba nini retirement officer rok kwbangma sungno khatung khajang donai rok kombe chuwa khasu mani tinai ang wan chuka je obono originate rina samungo chung khepasari hene dini ni program no sanam kaoro dini o je jaga hangkai paglabari uihaching gausabani bisingo khobjago 24 ramchanagar ni bisingo khobjago chung tabu tebo bagnai chung already members no list sanka o register jarangkha je register first ngai no chung already distribute khlaika second time o nini bibinno village thangai nai chung bagjang nai tate bagi rongno sir ga membership nai aro boda man abo membership nai aro ni bisingo jemon committee activities tongo baksa ekdom needy chuksi anukhung no chung help khlaiota chung sudo bo simia abo kami thangai samni nukhung kapla tong bolamo himimaya kalbat nangui tong जोंगोबनो बो sakbai thang ang nije sakbai thang no thangi nei maya jaga rok hoi kuno jora hangke bo chini officer ba chini je committee ni boro rok no जों a jaga ro horoi nairi tongo ta tabu angkai norok to nuguin tongna norok press media ni bisingti nai kabangma ang je singje tabu non political organization no khlai tongo je boro hospitalize nidi chugya nu khungno chung thangi nayo boki sotik de abun naimani ya golo chungbono ja mantei chini non political organization Hastapa Foundation ngi nai chung chubai tongo ta rang puisa phangthong bagari kura phangthong binnu khungodam problem ngi tong oborno chung chubo chini duty aboti prasad thansani yaprini ekta naharmu abuni bagi joto sikla sikli ba okra chakra takuk tei bukuk jara amsaini Sinti prasa thansani ya prana hamdak nairong numbers kama agogo chung bai thansang hanya bagai ngamano nong ni press media bisingti ang koyota Namaskar